Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Lakha inkoira trok dua Barguri constituency ke parlo diring athoyalong loka charli ahem thetan mesen ahem ki kimchi aphan long e kangpupon. Lapen akam sita pangcheng pon bom tanglo pusi nilitum Karbi Anglong News Channel apherang ki Edwardson Groupen birta nang pali. To tangte angton pen lang sinang lapen arjuponik sinang. Se Karbi Anglong News Channel ke chhon pen kakena ke lang dovera tam karam pejiglo kadam nilimen Edwardson Group. Ani bang talang tuma phone tum Karbi Anglong News Channel pen project lapen kelang sor birta na ke ban Edwardson tho CP ni le thota la tak ni to phone birta na ke ban pichi Ki facility arja beglo laken hok takali ladak lakhain kro tok Barbari constituency long sini deglo ladak diring hawa long sidro diring hawa ladak thanglong pu hawa long sideglo la pu ane sebet pe Karbi Anglong mating long along sini deglo ladak long along ko pipo sila bang so hem som prog mala pe ko pipo sila dak lahai biner biner pender hikima lakan tum kato Karbi Anglong ora tame mahuri laka thema ke isi kopai ke mile tu Karbi Anglong ke dukla tum tame ladak Karbi Anglong ke thege ding tum Kejapon atum kahai Dr. Turam Ronghang lapen pada me ladak dua Barguri long education and research stock bill lapen pada me MP MLA atum kado be alan tu gesi paduk pen joksi ladak central scheme pen logo chali school hemada kim pon lo sabang suki kim non tangtilang masuki cheng mani pada dak pini foundation stone kangpu apasona long e kangpu apasona jembe ke deng pon tu ladak pini long so mai long kesi tong du lake ladak dua Barguri angkang long itu mo kachung honai education and research stock biya kahai alan nang sitong du lo lapen pada me MP Horan Singh MP Amar Singh tu soalan itu berada di Cetong dulu, lalu pada me ada haragata long MLA Dorsing long hangal itu berada di Cetong dulu, saya kecing pengkejutang itu mangton pedang lang tu digno, kopi dalam tulisan itu jahit kang jima, itu mang lang tu digno itu mangton pen bertarep. Birsa Munda tribal freedom fighter 150 years ke choklo alang liam han ke teke 1875 pinyar nilo las bangso aphan tribal atomhan lapen nona sarkar Narendra Modi sabka sath sabka vikas kadok wetaching pura pet neng ukamat hapon pen tribal tomhan ta RDP ponno lapen ke tribal atum dadak ke charlie hin puno yat hin Kuna our cycle long le join ili tumfan ke reservation because admission le and 5%. Lasi tribal tumfan ta 90% a student Novodoya a modela tengten. Abang so school abang ke tribal area long 59 pusi la nona sarkar abang ke 476 ekoloi bo school abang kimpon bom lo. La pen ke pini la daw bang ke anunjok ke somlo lapen labang so adima bang ladag diring along bang ke 2026 June chiklo long tempe labang so building bang and over nang ipo lapen ke lada bang ke total student bang ke 480 girls bang ke 240 boys bang 240 lapen ke cheng ten ho higher secondary ana bang ke government si kadong we sabun ten chengo Keng opten tengah kecari kitab atau ya ansi pun ada government pensi pun tapi ke la nili nada dipu 6 ST parliamentary consensus long ke non 8 ekoloibo school la kim pon bom ini bangke anunjok ke sompon abang ladak lo lapen dong kamu kamalo lapen non 2020 long lo te Juna chik lolon te ho a building kim pon gom lo dong habolong lo lage June 2025 lon te la pa tang handover la pen ke class ta mo 2025 eng pon la pen haraghata long se tame pinaan 70-80% dan ke kim atang pon aki joy lo ekdom aki joy lo ho ke chen pen after higher secondary joy lo lasi mane kado weching thu rapet nai phalam tribal non tribal atum
क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम सबका साथ सबका विकास लापेन विकसित भारत माने कादो कविता किदु कविता नंको 2747 years के प्लेन abang ili tum sadhin ke law mga 1947 matigi kasi 247 विकसित माने डेवलप इंडिया abang salam kasi north east along में every 15 days के सेंट्रल मिनिस्टर बंग वांगलो लासी नॉन हेड जोंग इलेक्शन के दो पेंटा सेंट्रल मिनिस्टर वेस्ट कार्बी आंग्लोर ता वांगलो हारसात पहता लापेना को एचडी कुमारा स्वामी ता दाग बोकाजान लोंग वांगलो हेवी वेट मिनिस्टर लापेना को पेनाप पुसिता में लद्दाख एलिटुम सोशल जस्टिस एंड लाबांगसो मिनिस्टर वांगको Panithom Apartment Union Minister Virendra Kumar Karbi Anglong Nangkisun. Union Minister Virendra Kumar Panithom Kahumri Ajaimek Dengsi Pini Karbi Anglong Arong Supi Di Pholong Nang Sunsi Nang Palitanglo. Alangli Karbi Anglong Along Union Government Nang Kilo Kaching Thur Asai Ko Anma Kichun Che Hei Hui Humri Ponji. Karbi Anglong Along Union Government Nang Kilo Ason Kaching Thur Asai Ke Klem Kidam Aputhak Kelang Chia Phanpura Pini Karbi Anglong Arong Supi Di Pholong Union Social Justice Lapen Empowerment Minister Virendra Kumar Nang Suntang Karbi Anglong Autonomous Council Pen Dipu Arboretum and Craft Center along Karcho Amai BC Alangipan Karbi Anglong Along Nang Kahumri Kewangajok Purwangtu Pajurpo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Puliram Ronghang Arideng Pensi Karbi Achoy Hongthor Jarong Poho Lapen Jambili Athon Karbi Singbon Minister Apan Archosi Kardong Pajurpo News Text Report Karbi Anglong News Channel आज यहाँ पर काउंसिल के हमारे सीएम डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग जी के साथ में और हमारे काउंसिल के सभी माननीय सदस्यगणों के साथ में, साथ ही जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विभिन्न लाभ मूलक योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं की समीक्षा की गई और उनको समय सीमा में पूरा करने का जानकारी भी ली गई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, इरिगेशन की योजना हो, शिक्षा की सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई और उनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के बारे में भी संकल्प लिया गया। कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने ना पाए, चाहे वो गांव का रहने वाला हो या शहरी क्षेत्र का रहने वाला हो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के बाद इस योजना को लगातार मंत्रियों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेज करके और नॉर्थ ईस्ट के तो सभी राज्यों में हर महीने 1.5 महीने में हर मंत्री को जो है ना एक बार जाना ही पड़ता है, जाकर के उस ज़िले में जाकर एक दिन अधिकारियों के साथ में और जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक लेना, दूसरे दिन जाकर फील्ड विजिट करना और तीसरे दिन संस्थाओं में जाना, 3 दिन उन जिलों में रह करके योजनाओं की समीक्षा करके राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे समाज तक बेहतर ढंग से पहुँचे, ठीक ढंग से पहुँचे, लोग स्वयं सशक्त हों, समाज को सशक्त बनाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में हमारे सभी देशवासियों को योगदान भी जुड़े। जल जीवन मिशन योजना के बारे में भी उसके बारे में भी चर्चा हुई है और 2025 तक मार्च 2025 तक उस सारे प्रकल्प को पूरा करने का निश्चय किया गया है। Karbi Anglong Idol along ke Haidun Alun Sipi Alisa in Tipi Aphan Karchoda
Nilip constituency ki parlo Koilamati ahawar wo phongasar arongami karbiren ingti lapen rupta tiron piatuma sopi adagwam kedamtang karbiang long idol season 4 along luna se kijume mate lun se pi kangwa yahud alisa ingti pi lun se pi kachepemat mate kachepelong dun thegapot ingti kathar hem isi arwadatum chelang petpen alisa ingti pi lun se piaphan man pengkipi lapen karchopo Alisa ingtipi alangli bihek penta loka charli kapatu lapen aning reset abang phi Koilamati Presbyterian Mission School along pensi LKG 1 pen class 2 an Charlie Pangchenglo lapen aphi pu thot Koilamati Mount Carmel School along si class 3 pen ingdeng kep an lapen ingdeng kep along second div pen chepa undunlo lapen HS first year pen ke dipu golf boy along pen Charlie Thulo Non Dipu Government College Alongsi Nonamad BCom third semester Charlie Bom Alangli Lun Kilun Aning Hangpik Bonta Nahokta Lun Kilun Asiki Training ka Charlie Tang Avi Lun Sepi Alisa Ingtipi Atum Achikli Banghini Lapen Kortiti Bangkitham Kadukawi Bangkhodo Phipu Arni Penta Lapuson Lun Sepo Kachemandun Avi Pinla Nona Pong, Karbi Anglong, Idol along, Lun Sepo, Kangwai along, Lapuson, Alisa Ingtipi Alangli, Lapuson, Lun Sepi, Kachepamandun Tegapot, Asarpi, Asarbura, Lapen, Donrap, Lapen, Jerpo, Hem Isi, Ingti Katharatum Ahin, Lapen, Koilamati Ahawar Arwadatum, Alisa Ingtipi, Lun Sepiaphan, Manpeng Kipipen, Karcho Ajaimek Padupo. Karcho Amayalong Dhuniram Ingti Arong GB Sardeng Ingti Lapen Dhuniram Ingti Arong GB Asopo Akibi Babu Ingti Atum Aridengpen Manpeng Kipi Angte Karbia Muffler Lapen Jarong Lapen Kaprek Pipa Jersey Hirjumi Pidunring TC Archopo News Text Report Karbianglong News Channel Kardom Ringwe Nilihem Media Partner Nanggahumri Pot Aprang Siakeru Pilo Nasi Nilihem kacing rumah the ke lahalo Nili Sopi Alisa Ingti Katharpi alangli Nilitum Osomar Bang Phongbong ban alangli ke Akibi lo Akleng ban Akibi kasi adawam lo kasi alangli 2024 anding kanalong la Karbianglong Idol season 4 along alangli Kopi koson penane sitame kado ave harjume panajok alangli winar cepat unun lo asi pening we labang so avinar ki un panajok nem tum hem si bala porianang bong chingki chithan si labang so jai mek ding ponangi pu inun bahini kasingwai panajok pening we labang so kasingwai mek pen pening we ni tum lang so program thi pon lo labang so nang tum kala lo pasali bom hodang tum lumse bi pamanji punan tum pinia planning doma Nede tuma planning ala lo mane alang phanda option en lo he nang non lokacari penang ko PC nang thinking mana nang kamatha ma in life la si alang pulo ni ke du hini option du pulo ni lip tum phana pia purwana ki than lo asi hini option ala lo isi number 1 bang ke alang air hostess bang si aprang si chardi ji pu lo la si ni tum kado beta support lo lang phan la pena lang ni chardi ta chardi lo pena lang ni kile tali dun lo dilhi anta lang ni chardi dun lo setame isi ni document samukha ka problem bena job lang li uthor ako hem chebang thujui lo masya ko lang option nang pithu pateng pen ni lunda lun chali dun jipo lasila bak solong nang tung support du polo ni dun ke already alang yong sa ning hang binong lo bote nang support lo la pen ako ke support lo bote chun nang pu pu sini tum ta ka dobe la ni tum bahini bahem system lang phan support pen nang phan kile le along ke chok chelong an ta ni tum pakeng nun si ba ke dor de phophyang ta pusi alang phan Ripidun bon alam pidun bom lo alang phala silon alang kamatha teng pensi non alang kamta chapa success lo positum ge kat isi bange ka chehok lo he nyola plo unte labang son nang le su pilo la lisa ingti pilun se pikeman pen mate winner ke long pen ke nang le to ning arlo ke koson na to ning arong ba ning arong ke la lo athe ke ajale punong sita me alang chipa unun lo labang pharu pho atumang bong pen alang winner ke kedam joy bang ni tum da ning arong lo Asinili tuma phandet pukalilo athe dak non ingti chingruma tum ana phantai siali lo lapen par bangke koilama tiang bong tai siali lo lapen nili pa arar stame siali lo posini tumke la khadam lo ne nili mena bangke rupta teron pi tanang tum asomar bang kondo bang pho la li sai ki pi bang kon bang
ada wam ada gua mah lalu so sumar bang ke thom lo angke pin so sumar bahini karena tum bihek kan lo pasar li hota ajir pijir potong pu bang kalang aning reset ke patu hinda texer la penalang lun kilun ta aning hang pikul la sinang tum apio potong mahin pen la bang sala ma hok ma hok an manela bihek panda lun kilun ji phana lang ani hang o pila harlung khulok la me lang lun kilun ji ekdom pene son de tin je paklang chok ma pe la son pia lang aning hang do bihek panda di pene pila ha alang ke do aling ta ni cari ni lun ke lun se ju me o ma pe pu de la son ya na ju me o lo ti pe pu lo ni ta bang da thak dun dun he alang phaning pa the dun dun lo la sinon alang bang ke la nang deng long ke pali dun rock bang ini ta ning arong la he ke la ke dam tam pen dal bang so winner non phong ke winner long ji pu bang kan to ning the do ma pi potong bong kan mane la ke lang dun pen ke asa o ke ning che the do ke do dun he ke la bang so la winner long lo pu pen la ke nei pa thang det pen ke nam to ning ar lo alam ko son no ning ar lo lam mane ka che hok do lo mane ne ha bi hek pen ke pilho ke chalana ma ke pachari pen ke an pilho ni to ma phan anong me na wan pi pot ke ning ke the do lo che hok lo he lang phan Cheng si nang litu ladak litu tiga thar koila mati tiga thar singrum tungkan litum ladak tinghon angel alesang tikia phan kartoi fasili tu je tong lo kan artu long lo posi alang li phan pi posi kartu nang kok ma polote kedam tang lakson si karbi anglong Karbi anglong idol season 4 anong alali kitching si anong jewan pen alali ladak karbi anglong arada pan nong mi kewan pia pot nitum bado ko vitamin ningarong parpig lo posin nitum thang na tap alang li pan pipi pajir mobe sitame nilitum aning aklong pen alang li pan kiru kichurang heksin nitum kipaklang pon lo la kolamati dak hawara long ing tika thar chingro mamai tum nana tum la don kon bag doji Jadi tum non amat ke don hongker anar kep ambet lah. tipni la bangso karcho lunse pi alisa ing tipi pan karcho long ke la anda nang chingro eloma Cingrum ini tum ke pateng polote cetong lapsi kicet heglong lo. tege dam tang la bangso kolamati hawar pen dala puson lunse pi kecipaman prang dolo mah prang au we pen Ini ke nilitum malong laputon abilah. Pokol ladak nilitum intiga tharting room matum long pen konsa kale nilitum dag nilit. Consistency pen stami macok stami laputon kiteng sinong i bang kewan nilitum heglong nela. non na alisa ing tipi hano di kicing si Kalah. Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me